Netheka mutegeri wa Wero TV mbitikie muthenya waku uthiite na mbere owega nkugwatogeni methani yetu ya nteto tha mugwanja ni umbitagwa Christine Wanjeru. Tukiambĩrĩria Antoni cietu ni ati arimu ma junior secondary JSS kumantere cia Tharaka ni maruthite maandamano mathiri mwanka obishini ya rwangirwo kwandika arimu tere obishini cia ntere cia Tharaka ni baria makuroba methirwe makithikirwa arimu ma ariuga ni methiritwe makirutira kuthomithia kwa miaka 2 na mwanka thaino matendekitwe ni thirikari na untwire kana bururu ni untwire makuromba methirwe makiandikwa atha ino ugu no ntu kuringana na watho wa koti mbatere kwithirwa makiruta bwira mieri 6 akina kumau thirikari ethirwe ikimandika abururu na makiaria karani wanat mwena wa Tharaka ni Wendi ya Watia ariuga arimu wamari une makubatara kuandikwa ni thirikari na nimethirwe makiraithiriwa na njira ukubina kethirwa tiogu arimu matishoka shukuru kiumia ke tuthiite. Solidarity forever. Solidarity forever. Narimo ba junior secondary schools kumantere cia Tharaka barana rwaria ruma baugite kangoiga kunoga. Tume ya kuajiri walimu ya TSC iheshimu mamlaka ambayo ametolewa na korti ya hapa nchini Kenya. Pili, tunahitaji kila mwalimu ambaye ameajiriwa chini ya kandarasi hii apewe barua ya kumwajiri kama mwalimu katika taaluma hii. Tatu, tunahitaji maamuzi na yale ambayo koti ilipendekeza kwamba tume ya kuajiri walimu iwalipe walimu kwa takribani ya muda wote ambao wamewapotezea, watimize ahadi hizo zote. Situation at the junior secondaries is actually stressing. We are here to address this because we have served for 2 years. This is the second year as teacher interns. Yes. We were promised that the contract is actually non-renewable. And we were forced to renew, and I repeat, we were forced to renew the contract, yes, which we did in honor of our employer, who is not seeming to care even the court orders. I'm quite confused by this government. As we speak, we were promised to be paid 20,000. As at now, what we can get to our account is 17,000, which even cannot get even our transport, accommodations, and the logistics to be in school. Number 2, the court ruling saying that this internship is illegal. Now we are confused. When we go back to those schools, we are going against the Constitution of Kenya, which has said that internship is illegal. Are we not going to be arrested when those schools, because we are going against the law of Kenya as teachers? We are not safe. Let there be a clear communication, because we cannot report in school when you are going against the government. We may end up to jail. Arahaba ugite baithirite bakirutanagiria kiringo gino gwa kagita ini no akaba kwa thirikari ni kuandikana bagatura bari ithiritie no akuga imwendia wa mburi munguru. Kia interview kitangazwa tukaenda, lakini unapata barua zinapeanwa. Unapata barua, mtu amepewa barua akiwa kwa matanga amekuwa mwalimu. Mtu amepewa barua akiwa kwa harusi amekuwa mwalimu. Sasa sisi tunashindwa, hizi barua zinatoka wapi? Sisi tulikosea wapi kuingia intern? Tulikosea wapi? Wewe ukiwa intern huwezi apply kazi nyingine, huwezi apply permanent. Lakini inashangaza sana kupata mwanafunzi ambaye nilifunza kidato cha 4 nikiwa na BOM. Mimi niko na experience, nimefunza BOM kabla niingie kwa hii kandarasi. So kusema ni experience wanatupea, bado tumekuwa tukifanya kama BOM. Lakini sasa mwanafunzi ambaye nilifunza kidato cha 4 akaenda campus akakuwa mwalimu, leo hii ako PNP. Mimi nilimfunza kidato cha 4, mimi bado niko katika kandarasi. Muguts power! Agaba kiuga cukuru igicokwa kiumia tukwata boba tico kamwankira thirikari igwe kiriro kiao na nkorukiko baingiria maendekithiria Kama mambo haya yote hayatazingatiwa, tunahapa kuwa hatutarudi madarasani wala wakati wa kufungua shule hatutarudi shuleni tena. Sisi hatutaweza kurudi pale kama mambo ambayo tumekwisha kusema kwamba hayatakuwa yametimizwa. Sawa sawa? Tumesema hayo.
Tumekubaliana sote pamoja? Ndio. Shuleni hatutarudi, tunataka mamlaka ya koti iheshimiwe ndiposa tuweze kurudi, tuweze kufunza watoto wetu ambao tunawapenda. Oppressor or whoever is behind this, we are going to confirm to you on the opening date that we are not going to go back to those institutions. Yes. Unless the court orders are respected. Mogius power. Power. Mogius power. Mogius power. Power. Yes. We want things to be set clear. Otherwise, we are not going to report back to those schools. Come rain, come sunshine. Akiaria igũrũ Ntobo, secretary wa Nati Nterino Chitharaka Bwana Ndiawatia. Already completed 6 months according to the International Labour Organization rules, which stated that if you work for 6 months without breaking any of the laws, you are supposed to be permanently employed. I support the sentiment of the teachers. They are young, and whatever problems they have, we can feel it. It is quite unfair. We can also urge the government to do the necessary to confirm those teachers that have been working for the last 6 months in permanent terms, because they have not done any mistake. They are accepted, and they have even completed 1 full year. Nkiripotera Uru TV kuma Ntere Chitharaka, Bitu Paul Ogwakabithe. Nĩ gĩkeno gĩkĩnene kĩrĩ mũthaka ũmwe na riĩtwa Boniface Mwangi kuma Ntere cia Rugongo ni Ntere cia Mwimbi Mara. Nĩ nyuma ya gũtethereria na mĩtĩ ya kĩrĩu ya kũmũtethereria kĩrĩ ugendi, nĩ nyuma ya kũrĩa thĩna agĩtũmagĩra mĩtĩ ya gũcakwa ibinda rĩraca, nĩ nyuma ya kũgĩa thĩna cia mũgongo kana thĩna cia kĩmwĩrĩ na kũremwo kũthiĩ. Agwatĩte ũteithio ũyũ kuma kĩrĩ obici ya mũbunge wa Mwara, nĩ marĩa maugĩte magatigĩra mũthaka uyu akuona nkinyagia ngari ya kumutethereria kiri ugendi wawe neo wheelchair. Gikeno emunde ikiri muchio wa Boniface Mwangi kuma Ntura ya Rugongo ni wandia Mwembe kiri gĩcigo mbunge kia Mara. Mwangi atethekete na into bya kumutetheria kuthibira biumanetie na mubunge Kareke Mbiuki. Hari na mĩaka akuhĩ 3 ataomba gũkĩra kuma mugongo wake ukugwata thĩna na kuremwa kuthi na maguru. Inyeguo kuona eneo ni gutuika antu bandu kiao batitiraga kiriwe. Ngakena muno ngauga nimbonete ukarega kuona thina utimenya muntu waku, lakini ukona thina ukageta atia na kuri antu batarona mboni besi bakumuona mundi. Mutetheria wa mubunge Kareke Mbiuki Timothy Kinegeni ariuga into bibi gatetheria maguru ma Mwangi kugeinya na kenda kaomba kuthika iri. Wegwa umite ku kuguru mbere buru gutai na senses ona gutasensaga kwogu ari mutiri mwa kuguru ogu ta ogu tu nyama tu gwe nontuno, lakini thaino ngai ni mwega nontule kuguru ko kwina mbi ni kwi life na no kuona riu ni agukuru ogu kuona ni athiete processing ya kubua ndini mbere kumugwatira obubura mugwatirite na kumweni college kerwa ni Sunday ukera uka bukemanania nwe kanisa kaora. Agwati mbaru ba mubunge Mbiuki bariuga mubunge uyu no akagutetheria wira antu bawendi bubwega bakiugaga wira ino ire na mwene ndi ene batikuri kwambiria guchiruta. Twije tukwegwa na ukundi athiete tugutina gweta marietwa na Boniface ni mbije ona ogwegwa akiuga mtu ni ejire akodigo muswata antu amwiro obisini ele batie atumanira mwira abati kurondekerwa kamwarate kenda arura rambia kwija kurutha nkedi saitani ashindwe. Tukwigwa itwira nagerete guswa antu babatethagia antu ba mawathe akona kwina challenge mbuge department ino muno muno te wendera we anda mweshimwa Kareke kakuruta wiro ni tontu one wiro wendi mwega. Kiaria Mwangi augite kagita karagwatire thina na chogirie guchotethio kiri bamwe batongoria baraba umbire kuthurwa indi mwanka muthenya we munthi atorwa bona we melebu nenda soile nambia na ndamunenkera full information nonto nenda gujabwa ko move na mbesa jagabu boigo tomero ndageria ona guswana nambia murome njoke nimjwa support ya anto 30 bula yomba kuaneka county government ndona hakuna
nkolia kwena mtongo wekagera kasuti mtomolome ongebarijana muhindu nenda mochatironwe ndamolia bwana nate mama ate kushughulika ambelile onto bomwe na ambelile nkena kila nonto nande mtomo nene ambelile mama yao no kananga lodala ambe muthia mwekurwa Mwangi ariuga bakugwata thine no batwire kuria thine ndi mwanka kagita kaibagite na wirigiro bwoturo bwa gucokanira kairire netantulia gwatile accident gutebwa ke ombela tioma gutebwa ombela gwatete accident onto bambela tomba kuluta wela onto bwa kaile ne wiji otelutete ngogi otiona mbesa leo ni nenda akolokele kagita kama no rakini katae kama mono nento nenda eja kwa support ona mojie kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Maugaruruku mwanya ni maruthitwe kiri bwathani wa jeshi na ni baria General Charles Kariri hanyuite moma na kuyukia kanya kamunene wa majeshi na John Omenda ari munini wawe nawe Meja Fatuma Ahmed anywa moma wa munene wa jeshi maruo ni mo Air Force ni baria mekiritwe irauni ni Rais William Ruto. I, Charles Mreu Kahariri, Chief of the Kenya Defence Forces, do swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Kenya and to the President as Commander-in-Chief of the Kenya Defence Forces. General Charles Kahariri, General John Omenda, General Fatuma Ahmed, General Otieno, and all the other officers that this morning you have taken charge of the leadership of the Kenya Defence Forces. Congratulations. And my very best wishes as you assume your responsibilities in the service of our nation. The appointment that you have been given and the mandate and assignment that has been bestowed on you is to serve the Republic and the people of Kenya. It is a solemn responsibility. It is a responsibility put on your shoulders. You will exercise authority, but you must remember that exercising authority comes with huge responsibility, and responsibility comes with accountability. It is my expectation, and that of the people of Kenya, that the authority you will exercise will come with enormous acknowledgement of responsibility on your shoulders and the accountability that comes with it. Tonekanya ga kunogoka banini utikathie no Solution Sako gukurukira Solution Housing and Investment iba kugwetogeni kire open day na site viewing ya Wega Estate na Nyuki ntariki 4 cha mweri Jome mwaka juju. Njoi gwatira protirio kwenda aja Wega Estate areoga achonera kirima kia Mount Kenya na ibari bya Lodaiga. Nkuruki kurina ukaria bokungana na barabara ithonde kibwega kurina ndoego cha stima riera thongi solar lighting stima na rojiro kungana. Wega Estate ni ndariki ya 10 kuma na Nyuki town. Njoi gwatira kithakana magurija te kuinyeria mubuko joku. Financing ni gukurukira Solution Sako ni untubwante tonkuruki turingire thimu gukurukira 0722 374 186. It's not just a match, it's the crescendo of a season-long symphony. We're now approaching the final.
pivotal moments. Go for one final time inside the final the FA Cup final. Europa League Champions League final game. Stay connected to GoTV to witness. Live in all the finals on GoTV. Brace yourself for the kickoff of the UEFA Euros 2024. Only on your World of Champions. Kaka, hii ni miujiza. Mimi nimejaribu kulima wa mahindi hadi nimekata tamaa. Nimebadilishwa na kilimo cha mahindi. Nauza mahindi yamenijengea. Na pia mashamba nimepata. Na isitoshe, napata lishe bora ya mifugo yangu. Shamba ndogo hivi unapata mazao mengi na pesa nyingi. Siri kwa wapi? Siri ni hii. Kwa mazao kemkem, napanda nikitumia Elgon Dhabiti Maize Planting na baadaye napalilia nikitumia Elgon Dhabiti Maize Top Dressing. Bas, matokeo ni mazao ya ajabu. Wacha nikatafuta hiyo dhabiti. Ndio, kwa mazao kemkem tumia Dhabiti Planting na Dhabiti Top Dressing Fertilizer iliyoongezwa virutubishi na maadini ya chokaa ili kupunguza asidi kwenye udongo na kuzidisha mazao. Dhabiti Top Dressing Fertilizer imethibitishwa na wataalamu kwa manufaa ya mimea yako. Wapenzi wa kipindi cha Neno la Neema na watazamaji wa Weru TV, ungana naye Askofu Michael Wanderi wa kanisa la CFF mjini Kiambu katika Weru TV akikuletea Neno la Neema litakalohuisha maisha yako. Hakuna kurudi nyuma, utafurahia kazi ya mikono yako. Na wewe ambao umezungushwa kotini kwa miaka, Mungu akupiganie katika jina la Yesu Kristo. Wewe pia ambao umenyang'anywa vitu zako, umenyang'anywa shamba, umenyang'anywa gari, Mungu akupiganie katika jina la Yesu Kristo. Kipindi hiki cha Neno la Neema kitakujia siku ya Jumapili kuanzia saa 2 hadi saa 3 asubuhi. Mwezi huu wa Mei, changamka na StarTimes. Tunaleta joto na channels mpya na shows mpya kwa ajili yako. Chagua bouquet yako na uwe connected. Enjoy magic na adventure zaidi kwenye Kili Channel. Oh man, this is gonna be awesome. Ni sherehe zaidi kwa wapenzi wa sporti, wrestling, basketball na football. A goal to send a message. Lipia subscription yako uwe connected. Guswa hisia na drama na telenovela freshi, movie kali, documentaries, mziki na lifestyle channel. Changamka na StarTimes. Let's get ready to download StarTimes on app kwa burudani kemkem wakati wowote popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Nataka kanyakika kadogika wete green. Enange. Karibuni. Ala. Nontu mataizeterere na itha mugwanja. Angire kantu gakoroma. Irio bya korea. Ile kama yako kuigua. Karioka ngentere boga bwezea. Karibuni ibirombeni. Ibwega. Au nongo eterete au. Bebe, mpimelo ndugela nyomba, etere kariozo. Chwa ndo mefaire. Ete modugi. Ndoka imodugi ko tumelete. Afya Plus. Afya Plus. Inanga itazo. Zozironekana ndukene cionthe na ndinyarekana no. Ena vitamins. Ena minerals. Keno kwa tukala ni wa nyomba hiyo. Zuzu nani netosa. Afya Plus. Ange menye kedhirire. Karenio hau mburetere ntima. Motuzo Afya Plus ntimetingana. Kiambia kwingi iko na mengi. Naona tu ya kwanyange na nyoroka tona bi Afya Plus. Nacho ijumoto. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Zogore ndukenerere akwe nagwe.
no kwenda kujuri kiroto gyaku tukugwate ugeni Nairobi Technical Institute nitwejanaga competency based education training curriculum kana CBET utetheria murito gukura nkuruki nitwejanaga mathomo ja diploma craft na artisan kire mathomo ja health sciences applied sciences business studies electrical and electronics engineering institutional management automotive engineering information and communication technology mechanical and chemical engineering liberal studies na entrepreneurship itwejanaga short courses kire international certificate for digital literacy kana ICDL motor vehicle electrician PV solar technician course subside driving courses na jangi nkuruki magirejeto jo maga kirinek SIDAC na NITA na aritobe tuibetikiri tukona uterio bo scholarship cha thirikari bursaries na help uchiandikithia thai turingire thimo kurukira 0721 233 394 kana 0208 034 403 no utukinyira gukurukira email chetu ni nairobi.technical@gmail.com kana info@nairobiti.ac.ke kana kire website yetu ni www.nairobiti.ac.ke turi Nairobi Park Road kana Ring Road Ngara. We are welcoming you to Nairobi TTI. Thank you and God bless you. Nairobi Technical Training Institute, excellent in technical skills. Orengi nkugwate ugeni tukithie na mbere harimi makawa maria mendagia kawa kao kithini kianthira ni chukegamba ng'ombe mariuga ni magukira nontu wakawa kao kaomba kuthina runchi rwambura nontu wa muburo uria obetukirite gatagati ga kibwanda kiu no kauthiite na mbere ukimbaga runchi na mariuga runchi ruru riba kube gukinyira baria matandika kawa na riu ni methiritwe mena kagitaga kaumu na matithiritwe makianika kawa kau mariuga kiri kuri indi imwe mathire asora ya mamilioni mambia nyuma ya makondoria magukondoria kaua kao na matikwenda untuyu wishokera nontu wambura giki ikiwanda kia arimi bakawa kianthirani wadi ya Mugwe baraba kuga ati kaua kao kare ugwatini bo ukamatwa irojirwa Muguo kumania na kamuro kara kurukirite factory yenu sandi ronje wazire chirwa guku nimbati mzuri sana kawage tokatathiire na nchogire factory mali na ngatho niambia kumupalaizia ndo kawage karutwa twachinya chizia agilight nao tuina thina gintu tamya ketano methirite ni kwaurite mbula ne muno ruci rwecula rwacoka nyuma rwathie na kawa getu riu still mwaka woyu kairi ni tukuona ta kauntu toyu ungikarika kairi na nikituma turaugire katwite antu ma media nikenda thirikari ya county na national government yumba gutwigwa bariuga muthetu wa ukamatwa iroje urakwa mianka gwigitwe ukigwirira ngombeni chakauro gaka no thikaritie ituge biantara cha kwanika kawa untu brabo timite ntara ino igatwa ukinyirwa iroje rwa Muguo ura wikarite untu wa soil erosion kura minanda endaga igwere above 3 feet lakini minanda no riu yaje kithiko kawa kariba kubururia muthetu na ni kuthukia quality akawa getu mubulo uyu uri iguru muno no aturombe thirikari ya county inkiomba gutwenjera mubulo uyu kagicagica nthi in case ruci rungi mbule ngisa kula nene ruci lutikalaga neguru lukagendana na yani ukagenda obelethi ungwa nkurukiro jiroro rwa Muguo irunyagarite mwanka nyomba nino ya mugunye wa kwanika kawa onto brabo timite nyomba ino ikarema igutumirika bru machini ronjiro kubongira machini tote kona bantu kuruta kawa nonto wa ronche iyo kiomba ya 3 cent kila tuga kawa kanyara twathire ni mukuthi mwethe ronche runde rucirite gukora tutona wa kawa kuria kogwe ni thine emwe na twauma magoro na bare golonchi rumite kuria riu lonche rwechura kuria na murutira wira no thina indi bari romba thirikari ire chiere ibaitige na ibatetherie kuthiria kinyamara ikigia ikondoria rerojirwa Muguo na apiro yetu ni kiri both national government na county government igere gututethia tuneumberethio yo egwa ni omba lonchi rumba gwikirwa ndu cionge level ya water table ira ya libo uguru tutiomba tigatutethirio ni county government kana national government nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge gachuka igamba ng'ombe mbite wa Samuel Gaishma
Ngwatanĩro ya kũrũma kanitha ya Methodist ya Kiegoi nĩ mariungĩrĩte kaumo ka Ronchi ka Muburo wa Mbone kubanda mĩtĩ ĩrĩ njĩra ĩmwe ya kũmenyera rĩera memba ma kanitha ĩno magwatanĩte na gĩkundi gĩa kũmenyera rĩera gĩa Sari nĩ maũrĩtie akenya methire makĩrutĩra kagita gaka kwĩna mbura nĩkenda mabande mĩtĩ ĩmingĩ na kũmenyera rĩera. Kiri gateitire kanisa ya Methodist ya Kiegoi neo akuruba kuonekana basemanĩtie kũyũkia mbeũ ya mĩtĩ ya gĩntwire twina mĩtĩ ya iboboi onto kende nakyo ao wĩte ikũmĩanda kaumoneka rũji rwa Mbone ithima bakua bimwe ibiawire buruni onto bagũtonyerwa nĩ antũ na ikyo nonto nandi bakinyĩte kũbicokanĩria. Kwenda kuriclaim nthi yetu ira tukumenya niyo the source ya ruji rwa rurinya wandene ya iria yonthe waeta ndene irikinye ntonyiri na araura Igembe North na Igembe Central batumara ruji rwa kuma Nyambene na kwa ibi ke onto batu turi kanisa turone ni bubu ya muno nikenda tukomba kwana mitini kenda ruji rukomba choka rwa kadimbere miti ye atetheria sana kuiria ikondoria bia muthetu na rwĩ sawa kou rira kanisa yanjĩrĩrie manto ya batu twamiungire mukono nonto batu itwicie land cia thirikari cionthe itwicie nara kwatengi thirikari nara ithima bire bionde tuonere ura rĩera rĩwĩta na tucoke ukunerea kiambĩrĩria ijiri rira Murungu ombere muntu amwirire atiri amenyere rĩera batu tuona tutibati kwithia kitumira yerute twaki tukamenyera kinya rĩera rĩrĩa twĩ narĩo. Iwandi bamĩtĩ bagwatĩrĩtwe gĩkundi gĩa kũmenya rĩera gĩa Sari kĩrĩa gĩtongeretwe nĩ Shadraka Gitonga. Batwe ya CBOA tuolelerie mantu ya na be ya batu invite to patina nabo kenda tubawatĩrie ngwĩye ya kwanda mĩtĩ uni ndawĩrĩrwo mũno nontu gĩkundi kĩni kĩamwĩte kwanda mĩtĩ ithima 16 na uni ndimutongeria wa Saving Lives Initiative indiritanĩrĩtie na amwe na bangi bao kuona twina bwao kenda tutetherie ikundi kĩkĩ realize kĩroto kĩo gĩa kwanda mĩtĩ ya rĩu arĩ twandĩte mĩtĩ 2,500 ankoromba wara administration nabo batwatĩte mbaru na kinya Sally partners betu batwete mbaru inkoromba kinya bangi baumire kinya CBOs bangi nabo nibeye baungana na Kiegoi Men Fellowship Council Mitirione na minamirone migurune ona kinya ibarine baugite utyo bagatia batiranda muti miti kenda bamenya rĩera likabatethia igitereri ona kinya ntukune sijite. Dennis Mugendi, Weru TV, Mbone Kiegoi wandini ya Kiegoi Antobochio, Igembe South County ya